Mayanglangjing Youth Library Club Mayanglangjing na Sinduna Houkhiba March tarik kuma Dagi Houduna Tamang KANGJEIBUNG ground da CHATHARAKLIBA TAMANG SUBA State Level 9 Men Aside Village Wise Open Football Tournament 2026 ki semi final match sing ngasi SANAKHRE ngasi ki semi final match hongdopagi thoramda social worker Wangkai Mayum researching Mayanglangjing GP gi hanegi chairperson Pebam Gopin Singh Manipur College ki retired principal Dr. RK Radhakishore Singh amadi social worker Chanam Vikas Singh na athoiba mithunglen Singh oina saruk yaki ngasi SANAKHRE akanaba semi final match ta Kobru FC Sekmaina kadang bana punban Harol FC bu panjan mari suinoda maiti ba piduna Kobru FC Sekmai final changkhre Kobru FC Sekmai gi sanaroi Lilindo na panjal ama Rosan na panjal ani amadi Dem bana panjal ama chanki ani suba semi final match na BDFC loitang na BC Posang Bambu apiba matamda panjal ahumani da mai pak tuna Bini FC loitang su final changkhre Bini FC loitang ge sanaroi jersey number 7 David jersey number 2 Rohit amadi jersey number 6 Ronex na panjal amamam chanki aduga BC Pochang Bambi sanaroi jersey number 11 Bonik amadi jersey number 8 Moram bana panjal amamam chanki tournament asigi final match tha asigi tarik mapanda ground asimak tada sanaragani hairi tournament asigi champion team da seloina lupa lising kuntra trophy amadi momento yauri aduga runner up team dana seloina lupa lising kun trophy amadi memento yauri haina Mayanglangjing Youth Library Club ki secretary Sundarna Fongdoki Sports se pamangi thadagi yamna kuidagi mawandagi hauta hautok pakena na opening ceremony se yam kuina tawraga adagi amuk irang na sangidana se tawdana amuk leiba matang kuina ithoga ko adada sports team moina sanaruba haujalubudi kobuni na ko adana ko somtang sigi sports center dipnaraga lusemina se na ko integrity mo adagi ai sama su ado mayam lam nang puding ina hang si mayam suma sun torok ma kaya chuk jaga puding tang koma kuja tau jabane kari wakulon dagi sum tournament se matanda maron dom lecture bangam na kri dam ka pandam da aku chale sana sport bank chin ni saung na thaje sport ki sana bina sekang sports की मशीन आदि लाहौर जिले सामने हंगदू ले हम देखने का कोई से मणिपुर से और हाउस स्पोर्ट्स हाई ने मसी लिंग द लेने बहुत साथ लाहौर में हम सी मरोई ना अंगांग लाहौर से सिंबल का आने के कोई स्पोर्ट्स और मशीन में बता रहे लेकिन हर को तेरे सिंगा को जो मैं कहेगा ताऊं की लाभ को जो कि रिलीफ के अंदर ले रिबा मी लिसिंग हुबु हुमद्रा है ना मैं मकई दा हंजन याद है ले रिबा मरोई ना वानर अब मतम जिदा कोई सानक